Ningizimu Afrika nawenkashana kabenzi aphuza umlazi angameva ngibelele ngenza kwethu kuphi nakuphela kufanele khona leli phimbo njengamanje nginikhumbuza ukuthi mina lami igama ngiveze ngithuthunga ngakho malo bathi last bona amakhumete ngalo kwethu ukuthi mhlawumbe usemusha kuleli khaya ngicela nje sho ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ungilandela ku Facebook @Radio Inc so nganza kwethu laphana ngithunyiwe laphana ukuthi sinicele nganza kwethu kuthiwa ngicela wonke ama-Yellow Nation ezenkezo nganza kwethu zesikhondla se-channel nganza kwethu njengoba sithi 52,000 sicela bonke laba bantu nganza kwethu ngithunye intokazi ebekade iqokiwe lapha noKhosini FM kumncintiswano wezenkondla kunenye intokazi enganza kwethu uNomvelo wakamlamba intokazi yakhona lana kwamhlabela ingana ngakithi nganza kwethu iyacela ukuthi njengoba iqokiwe ngicela namhlanje sekhona impela isikhathi sokuthi uye laphana ku-tweet ufike uvote kwakade beqoke nabo nganza kwethu ingane laphana isebenzi laphana kulele kuthina ukuthi laphana sayikhuphula laphana ngiyacela wonke umuntu ukuthi ehambe lapha ku-tweet link ngizayifaka ku-description yale video ufike laphana izokisa straight ku-Twitter ufike uvote lo Nomvelo ungowaka Mlambo laphana mhlawumbe ukuthi awuzwa ngomsebenzi wakhe lapha noKhosini FM nansi ivideo laphana ngathi chaya isibongo zoKhozi FM Zibongo zoKhozi FM Nyona maphiko ayaphephezela njengophephela uphephula konke uchaba indawo yendiza nyone ndiza maqede kuphephezeke konke kubi samaqhuzo oqhuzule konke okuzama ukumqhuzula eqhakazeni kwakhe ndlandlo yezinyoni efukamela umhlaba wonke ngenhlasi yothando nhlase ehlokomali senkundla zonke ndaba zabathi zimbeka kabi zimqhelisa wangayigqiza qhakazisa umhlaba indlovevele kwavevezela izingone ezingonyama madoda yamkhothamela sikhondla uvukuze eThekwini kwayekwazamazama nakwamhlaba uyalingana miyabeza imfundisi emhlabeni zalingana basho bavungazela kwesikabhana nabathi uKhozi asabe ngamaphiko akho uyavalela malanga bohlasele kwaZulu Natal kwaye kwashisana phesheya kwezilwandle ongenamkhawulo unqamula amagquma namathafu udlulisa umlayezo ngezinhlelo zawo msuthi siwabalambile ngomrose ekuseni ivuka Africa ngebreakfast show eNgapori lena bayiqala ekuqaleni beligoba lisemanzi begqugquzela uthando inhlonipho izimfundiso ezinhle kubabusi bezemakusasa malanga amanqaba akhe selahlekelwe kaningi abantu bathi dudu Khozi kunyakaza insimbi endala ududu Khozi ethi la sijabula sijule sekubongela ndunankulu mavela bahleke nabalahlekelwe mkhuthazo amaciko ngokuletha usizo nakulabo abasaloba ngomsizi ngosiba lokucikoza nosebonga mpungothi kwikhala amaciko mtshathu ezintandane nabafelokazi ugadla nangotshathu uthi woza nabangani bakhuzona milita kulomthombo ehlanganisa imndeni ebuyekeze ezadlule efundise egqugquzela uthando kubalaleli Danko 12-3 ukusikhumbuza imvelaphi yethu njengamaZulu ukugcina amasiko sigcine kungosikompilo usho ngezwilukazi imdoreni nohlonze ngomkanenezi walo liyabuya nethemba mbuyise ethemba izihlathi zivakashela izindlebe kwasinedelo mhlanganisa umndeni ogogo nomkhulu belandisa isizukulwana ngezamzukwana bebongela uhlanga olawa ngomhla ka-1 kuNcwaba ngo-1960 ingwedidi zigidi zamadoda beyazi njengoRedo Zulu yadlondlobala ngonyaka ka-1983 yathi mina nguKhozi umvulo enkundla beletha bonke abamthamelayo umbhekelelwa bonke abamlandelayo ngokubabeka phambili isihlahla ezeqhawe izibongwa ziqedwa kodwa ke lolu nguKhozi FM luzimele kanti futhi alithathi hlangothi uNomvelo indodakazi akwazi kodwa